Pa di ste ljudi, šta ima? Evo nastavljamo sada part 9, ja ću reći. Da, prošli put smo išli kao vidjeti nešto istražiti, ta početni area i evo nas. Teleportisali su nas ovdje. Well, that's hella gay. Dakle, sada se trudimo izaći odavdje jer imam takav feeling da ne bi ja smio biti baš tu. Ali, bože moj. Šta je tu je? Ovi prde smrde, nećemo to. Da li ja mogu doći ovdje nekako? Mapa ne postoji. Ha, ovdje ne mogu ni ući. Ovo je neki, ono, Atlantis. Kako će mi izletit nešto? Auć! Oh, they are fucking ghosts. Dobro, nisu toliko teški, a? Ali... Čuj, nisu teški, buraz. They are fucking... Uf. Nisu teški. Dobro. Očito je da ja nisam za ovo mjesto. Evo nas nazad tamo gdje bi trebali biti. Ništa, idemo check outa da li ima još šta tamo. Znači moram zapamtiti, to je ono teleportation mibation. Gdje su fucking duhovi nevidljivi. Tako da ćemo to. Drugi oči, tu je to. Šta je vamo? What is jam? Oho. It is a secret, I see. Ajmo. Da vidimo tog bossa. Face me, coward. Okej, dobro. Apsolutno ništa. Vin, bljat. A mi treba 18 deksa bez eksa. Okej. To je sexy weapon, ako se ja dobro sjećam. Dobro, ovo smo sve ispresavijali. Let's kill you, boys. What the fuck? Oh. The fuck? Hello, dragon. A tip mi još i leti. Zvuči fair. Zvuči fair. Ali dobro, barem prebije sve enemije u okolini. Baš sam htio reći kako me to nije pogodilo. Ovo je fucking cool. I malo terrifying. Aj siđi dole. Ljubite, brat. Da baš ja ne idem gore. Die nice! Mislim da će se ono izgličat do dole. A on se kao pentra. To jest Hello. On se spušta. Paziti attention to detail. Možda je moglo malo bolje, ali... Very nice. Brat je pobio sve.
Ma. Haha, tail wipe. Na, frende, di si bio dok se ja mlatio Dargene. Ovo me skoro uhvatilo. Auć. I ja pametan. Oko buraz. Ma, mi smo Tufa. The Dragon Bubreg Hunter Slayer. Tamo ću si dodavati titule, ono. Nice, i 5000 duša. Mwahahaha. Mwahahaha. Uglavnom. I sad ćemo casually još pokupit sve ove što je brat naš poubio za nas. We get all them souls. Dosta nice. Ovo bez ponija. Vjerojatno koji zlatka kad smo nabijali bilo bi ono hella gay. Šta je ovo? Je to neki ulaz, izlaz, nalaz? Oh, it's a dungeon. Nice. Ništa, ovu epizodu ćemo malo Exploration My Nation. Da vidimo sve što nismo pa da možemo onda nastaviti dalje. To se moram sjetiti kasnije probat. Da vidim šta di, kako, zbog čega. Okej. Evo ih ovi iz Demon Soulsa. Dosta slična fora. Isto mlate ko oni. Nice, you dead. Smithing Stone. Nice! Vidiš. Da li će to biti sad na svakom dijelu di oni... Oho. Beži. You dead. Smithing. Da, nice. Ovo je hella nice. A ništa, još ako se ovo respawna, ovo je ono farmable shit. Bubreg. Kakav zvuk. Uff. You dead. Daj mi taj smithing. Je bilo bi fora da ima negdje onaj za special smithy. Nema spavanja na fucking poslu, prende si lud. Te vidi, šef te ubije. Ahahaha. Vas što fucking rec. Joj, ubit će me retovi. A možda i neće. Ja već nemam flask. Jeebus, okej. Kako će me nešto iznapada, a ne. Okej, to je samo bio njih, okej, već sam... Kako je tamno bilo već, come on, nice, sada bez fleska, samo ono one hit. Tu smo naguzili ovog, ćemo dalje. Let's fucking go. Šta nisam ja sam se od gore spuštao. I sada bi trebao.
Tu ide još dole. Nice. Ara i tu. Da vidimo. Ma lezi dole. Fucking dogo. Ćeš mi ti reći da je ovdje lužari wall? Be wary of cliff. Nice. Pazi ti njih. No, stagger mi timber. Everybody dies. Tebe ćemo bubreg. Ti mi ćeš mi dati isto nešto lijepo. Legi dole. Hvala. Ok, smithing stone. Secret passage. Pa ne bi baš rekao, zašto me lažete, svi ste govna. Ovdje ništa više nema. Šta da sam ovdje došao samo zbog ovog? Material ahead. Vidiš. Još jedan smithing stone, hvala. Daćemo ti... Dobit ćeš jedan, jer si nam rekao istinu. Za razliku od ovih šabana. Dobro. Imam neki osjećaj da ako ovo dignem... Dole ima nešto. Ali okej, spustit ćemo sad to nazad. Čelo mi se po neki put zna kod tih elevatora bit da ga digneš gore. Da možeš proći dole. A sad tu se moram sjetit. Rolat kad treba. Nemam. Odjebiti tamo. Ok, tu je još smithing stoneova i ovih fenjera. Pa gotovo des... What the fuck? Tip mi ima flamethrower. Kako je to fair? Kako je to fair? Okej. Dobro, volio bi neki flask refill. To bi bilo onako baš dobro. Moram više sti glimpse skrepići. Ali za sad se dobro držimo jer nismo umrli. Ajde ti sa tim torturerom se makni. Da ne bi morao zvat frenda da te prebije. Aha, dvoje su još. Još su fucking dvoje. Ajde, dođi, tu sam. Ovaj baca. Naravno da taj baca. Dobro, dobra taktika. Ma lezi fucking dole. Još jedan. Dobar. Znojni pazusi. Tako ću si nazvat serijal, ono. The fuck is this?
Try fire. Ti si umro, frende, ko te jebe. Bubreg. You dead. Smithing stone. Sam ja došao do dna. Šta je ovo? Oh, it's a fucking gate? Oko mi smrdi na nekog bossa, ojoj. Dobro, smithing stone smo pokupili. Please ne bi boss. Naravno si neki znojni boss. Lako tako. Around 2. Deri se pičko do sutra. Okej. Možete reći kako je tip mi se izgličao. Roar medallion. Roar bitches. Vidi koliko golda. Šta je to? Okej. Znači sam si reći da bi trebalo sve svuda dole. Ima tu neki hidden. Neki path. Path. Nema. Dobro, nice. Victory, my friends. Nice, znači ubili smo gigantomano tipa i prebili smo zmaja. Znači ovaj dio ja ću reći da je reši budalu. Trebali bi vidjeti šta je ovdje. Ovaj mi je nešto bio rekao da trebam ići. Mi je vidjeti u church. Take me to the church. I idemo gore. Čekaj, zašto ja ne mogu maknut ove? Okej. Idemo tu di nas ovaj vodi. A ovaj tu gore nam je rekao tamo. Da vidimo. Pa di si burac? Nice. Pa si se izgubio malo možda. Nice. Je ovuda? Oho. Još jedan dungeon. Very nice. Da vidimo šta ima tu. What is in Stormfoot Catacombs?
Da li imam... Da, dobio sam onaj seed. Što bi značilo da bi ja trebao add charge to flask. Nice, još jedan. Ne mogu još? Not enough. Increase amount of pressure by flask. Ok, 6-1. Ma 7-0 ćemo staviti. Znači sada nas flask, ono ubija nas flask, šta je ovo? Have a patient until time come, drugs call you. Aha! The souls. Au, au. Fucking vagine, ono. Na sreću sam kao rekao, ha ha ha, sjebo sam te. I tip me savije. Annoying little shits. Ok, rezin. Jo, će sad ovaj dungeon bit krcat ovim govnima. Nadam se da neće. Dobro, flask nam je na +1, to je hella nice. What is here? Locked by some contraption. Dobro. Aha. Gad. Ma si fucking dole, da te ne gledam. Ma da. Mogu i bez tebe, hvala. Be very right, except by very... What? Prende. Prende, šta si ti mislio? Trči! Opa! What the fuck? Haha, uvijek je neki item iza. Hello. Nice. Fucking bullshit. Ajde. A vidi ovi Spidermani. Bog mater, svima. Čete sić? Evo, ubio sam ih sve. Jel moram item pokupit? Jebeo mater. Ma samo... Buraz. Samo zdrong attack, high kick, low kick glava. Šta god da sam sad rekao. Odlično, to smo riješili. Idemo up the ladder we go. Tak, tak, tak. Doći. Aj. Lazy fucking dog. Oh, vidi go je. Oh, he knows the dodge! Neku ti jebem. Pala, te iskotrljam. Te iz ragdoll fizikujem. Vas ima i tu, jel da? Brat je sad bio lep. Ye are dead. Wandering Nobles. Ne. Kupat ćemo njih ili Vukiće? Usro sam se, joj, bože. Ovi beli ljudi. Će tu sad biti hidden path.
Ništa vam. Ok, I tried. I gave it my all. Što nije tu bio jedan? Ahahaha. Će sad mi reći da se negdje sam heavy doors. Izgledali. Pa ljudi, nemam ja srce za ovo je, what the fuck. Fucking souls, shit, fuck, fast, fuck. Jebote. Što gledam u njega. Still no secret. Bez veze. Dobro. Idemo, it opened the door. O, boss! Nanda! It's a gato! I have doggo. The fuck? It's a stiff dog gato. Oh, gato. It's a cat. What the fuck? Kako fora? It's a fucking cat. Maca mrzi moje dogose. Maca. You very ugly. And you die. Dobijem od njega... nice. A to me vrati. Fuj. Uglavnom, to smo rešili. Idemo nazad. Nice. Ok. Znači, riješili smo. Reći ću skoro cijeli prvi dio. Još nam je ostalo što ćemo u sljedećem dijelu vidjeti da li ima nešto na plaži. Na plaji. I onda ću reći da smo tu gotovi i onda možemo ići eksplorat ovaj dio. Iako mrzim ovaj dio. Ali ićemo tu malo desno, pa onda ćemo sa Matajasom, kad nam se pridruži mi šibat gore. A ićemo vidjeti šta je onda postoje tu. Tako da, boys, bilo mi je drago. Meni i Baka Tufi, Bubrek, Hunter, Dragon Slayer, Giant Bearer, Cat Whisperer, Lady. Pa se mi vidimo u sljedećoj epizodi. Bye!